Womi gachla kongsam chogni chidab chiwag chiwab nidrik nyama jigar popchang ne chwalam jil. Zamlang nang nyanchig yopin kiwa dab yang shignir kangnim zincha chignig wari lopsu chungkang kag chigdalhan. Lopti nang shyamtsi da chemtong khwirtab kib joji damjirte kwalu pepkab. Kongsam chogi nang sim gib jibdi dab shyamtsi na chu gib josha tsamman baran joamam tsogni da mitsiv dirchik gib jirtsa yinba kwana gadag. The compassion is for our own survival, for our own happy life. Jibdi navrangar zachin tab chakwa tsamman bar nga tsu mitsiv jirtsa chakayopi. Zamlang dab jibdi dambazg yonjir nga tsu ngivar nang simla zamloshtung guwari. Nga tsu simla jibdi yonna nyemchi san soncham nyarchang chonchak kanyang jonggamed. Tirtin nangag tigsa na simga jibdi dab tin jongkong chtsawa na shyamtsi yintsa na simga jibdi dab shyamtsi na chugur josha tsamman bar. Njua majiri shyamtsi da jibdi vdirchit dambi ngang tsogni yongag vjirtsab chakayochi kwa nangadag chang. Yang chwab chilang kafsam zanchab tangu girgan Brittany Ross lagni dipi lola tohib nayam gawanggi kangar mangun chayon nayang mo rang lam chun nam zanti nangar gaftu da lors chepu zgta chormod zamlang gashkar dig nang met tongdud mepi zamlang lafche dig nyam yong da chafchig lopchig nyam tar chepu yong tapsa kwan jwar konsam shqir girgan su shyamsi dar kan long zong glamni laftun nang ja hachang kwarchin yamba lamtun pepkandag. Our compassionate mind is key factor, very important. Lopchik nambam joa me yimbaga chanim zanchan sogja da shin lopsu tsamman bar kongso shyamtsi la rangjin chir gamu yoparaften shyamtsi chorwa dabchi tem gankar yahu langni lopchik shina lopchik tsu hachang gamu nangare mashtog tilib dokhte argirgen dapok tsamda lopchik chark zorchim zanchan sogna lopchik tsum zanchan sogjir nyopnang yongji yimbi na argilop kware shyamtsi ndirlam chanje hachang kwarchin yimbab sogchi simbab zongu dab shyamtsi na hachang kwarnat chiwa kwa nangadag chang. Zhanyang kongsam chukri tayo chi shiyun lamshur kum nang simbab zongu yongtab kub jojib chik guwam jigdum gitsarta kwa nangadag. Education must combine with education about warm-heartedness. Tayo chi shiyun dromjiti ghanamshu yarji kona lam batsu nangayopi shiyun lamshur te machugub shiyun dan drwami vderchil la mkhwaga shiyun zig yongtabsa tayo ka shiyun lamshur te simbab zongu yongtab da zongjir nangwa tang. Simbab zongu shajanab chutat dan jirwa chiyang me par. Simkam detang da jibdi kona yongtab sir mgwari chi kwa nangadag. Rini kron sokhaga tsokso so na dimi janlagni kongsam shoko lamtun lashtin nin zamlang kangsar mamor shyamtsi da shiyun chi pantok jachim jongjibag simshi khwar yochang. Nga tsur girgan nambi shyamtsi nyamlin chi vdenjag da yongdu changyum galhopcha zika limcharftun tapar. Saruka konib chiyang matapar samni lor nga laqaranga shyamtsi tegni kangda lopso warja laqi nyamli nang yopatang. Shyamtsi na nga tsur lortum perwada chitsok pansan ngarda sertab. Nga tsu tamungum jongjir kachide partsar njirwan tatabchi la hachang kwarchin tantonga yopar. Kongsam chogla lamtun jiga yotsar sog ngufchud nangadag. Abjigarni ejarang wang longching kangab sarangop alubidam nyam par shogdig nang kwan legmun nigayan.